coast, making a way for a distant coast. A exposición de gravado quixémola facer por un motivo. Consideramos que é unha actividade bastante importante, onde na redonda non existe, moi bonito, baixou moito. Entonces, para fomentar un pouco, dar a coñecer un pouco a xente que mellor non conoce este tipo de actividade, quixemos facer unha exposición dos alumnos que ao largo dos anos pasaron pola sociedade por este taller, para que vexan os socios, o tipo de traballos que se fai, o que é o gravado, ver se así podemos levantar un pouquiño a actividade, porque danos moitísima pena que está casi desaparecendo. Closer, oh so good. You make me feel just like I should. I know what you're thinking, good. Now the rest of the world is overruled. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, I wanna give you everything you've been missing out. Just let go and let me love you every way that I can. I'll try to make you love me again. Xurdiu a idea de facer unha exposición de todos os traballos que se estuveron facendo ao largo dos anos para intentar motivar a xente a notarse a isto. Ao largo dos anos estuvese facendo cursos de verán que os impartía Alfonso Costa, un pintor recoñecido daqui da zona. Ten un carácter bastante importante a nivel de fora daqui, porque incluso viña xente de xurado para ver os gravados, onde había premios, e entonces xa tiña un nivel bastante elevado e queríamos que isto continuara. Every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all